بینرین آژانسا خانی اف دمیا باش بد اف بوده مگه ماموستا و هنرمند سمیر زاخوی یه نخواشه نها عمل دفوینه دامزانن زیده تر زانیاری و سر روشاوی بزانین روشاویه چاویه ماموستا اف دمه باش دم باشتر سرچوبا سلامت بن گلک سپاس بهات نوا جارید نها دا روشته یا ساخلمیه چاویه خودین نه باشه گله باشه پشتی من نشترگری کردی گله باش بیم تشتی خطری نما و ان شاء الله دي برو باشي فبت ماموستا جبری نشترگریه یعنی نساخیاتا چه بیفته نسخ يوم من ريفيكت من هاد بيوم ورقاريون نافدا نافزي كم دا و بشتينجي من فتقي هبي توقتي دا او ريفيك شو بينو فتقي دا جو الليك آلزي بين او بشندا قالك يعني ما ترسيها جبركو انجومتوي قالك نخوشن يعني دي حكا من هيلو دروجة سير جو من هيلو دا بتا جانجري نوعكي سرطان يعني والحمد لله بشتي نشترقريه شلون الدكتورة وانا قالك يعني شلون راس فكنا وقتت بدت عيدي زيادة هوفيتن والحمد لله انها بوش بشتي نشترقريه يعني اخنا نوش دارا تشبي صار روشة ساخلميتا خد الهيفي بينكو انجامت نشترقريه خو بظانن خلال سي شهور وجادا ديار بي بأنه نشترقري يعني سركفتن يعني هات وكيف دكتورة قالك جاميرة قالك قدروا قيمة ملقرتن و هل زاخو هات يعني بريل زاخو الخستاجيان والويدر كي براستي دكتورة يعني تقصيرين كري قال من شمي آليافا والحمد لله ناس قال باشم ساعتها بس مين برينا في حتى برين صاحبت والدنيا بشكل صار نشم يعني دار كافم آن بيهم وبتشم أمام يخو مطكري. أبا بوده ما چند روزانه تو هاتی عملی کرد؟ أبا نبيه بيستروش وان هيوم يعني بشيء باشد برا باشية إن شاء الله وإيشت خدينا الحمد لله خلكي مجيك وخوش تفيت من أوانا دورك معظنها بيد في شندي دوكو هالروش نكيمي بينجي شيسكس روجانات هاتن سلام دان افشان دهني من خوش بير ود كرو كيفهم قالك بخلك متهات ومتزاني ومحبتان چند ابو من اونك من قرنكترين تشته قالك سپاس بودم سپاس بهات نوا وخدي ان شاء الله و بلو اجيب ببت يعني بلو سركفني ببت وان شاء الله هلو هل افان شولا بدنا نیاسیم بخیر خو. گلک سپاس بوده پیویا ساخلمی و تندرستی که باش با ماموستای خازین بینرین آژانس خانی و ماموستای دیار کردن پشتی نشترگری با هاتیه کردن راش ساخلمی و وی گلک باشتر بوده البته کش بری نشترگری چنده که راشا یا ساخلمی تک چوی لیتنها دا راشا یا گلک باش بوده.